d.o.o. Jošne Kostajnica. Firma Jošne iz Kostajnice je jedan od lidera drvno-prerađivačke industrije zapadnog dijela Republike Srpske. Od samog osnivanja jasno postavljeni ciljevi kao i visoki standardi poslovanja firmu su već tokom prvih godina rada postavili na zavidnu poziciju u ovoj branši. Strateški planovi razvoja prilagođavani su potrebama tržišta u datom momentu, a kvalitetne analize istog omogućile su firmi Jošne da uvijek bude korak ispred ostalih. Firma se na veoma kvalitetan način predstavila ino tržištu. Kvalitet i ozbiljnost od strane tog ino tržišta je brzo prepoznat i poslovni partneri su počeli poslovati sa firmom Jošne. Svaka naredna godina bila je bolja i bolja. Ugovori su se povećavali, a firma Jošne je krupnim koracima išla prema vrhu poslovnog uspjeha. Da bi danas firma Jošna imala strateški cilj, a to je visoka produktivnost, vrhunski kvalitet proizvoda, redovne isporuke. A prioritet je zadovoljan kupac. Pouzdanost, transparentnost i dosljednost su odlike poslovanja ove firme. Firma Jošne na temelju povjerenja gradi čvrste i stabilne odnose sa svojim partnerima, a također neumorno radi na stalnom poboljšanju kvalitete i proširivanju palete svojih proizvoda. Stručnost, osposobljenost, kao i posjedovanje svih potrebnih sredstava za rad omogućuju firmi Jošne da non stop bude konkurentna na tržištu, a je sposobna da odgovori svim zahtjevima istog. Korektnost u poslovanju, domaćinski odnos prema svojim radnicima, kao i humanost koja je dosta puta viđena na djelu, a i aktivno učešće u životu zajednice su osobine koje firmu Jošne čine različitom od ostalih. Svrstavat će je među najbolje privrednike koji su uzor, to jest dobar primjer kvalitetnog poslovanja na veoma zahtjevnom i konkurentnom tržištu. Firma Jošne u svom sastavu ima sušaru kao i pogon za proizvodnju peleta. Također posjeduje sve potrebna proizvodna sredstva, mašine i strojeve za rad na terenu kao što su šleperi, viljuškali, bageri, skipovi, specijalni šumski traktori. Firma je 80% izvozno orijentirana, a svoje proizvode plasira svojim dugogodišnjim partnerima.